Milangutisi vuhaxi bya mahungu ya SABC hi mihaxela thwi kusuka etindlwini ta vuhaxi ta Auckland Park eJoni. Hi sungula hi tinhlokomhaka. Ndzawulo ya timali va khoma mali ya timasipala ku fikela swikweleti na swilaveko swa nkoka swi enetisiwa. Khomixini ya madlanga va amukela xikombelo xa Witness M leswaku a nyika vumbhoni exihundleni. Milangutisi mahungu ya Xitsonga eka SABC2 na le ka chaneli ya mahungu ya le haye eka DTT. Hi vito ra mina ni Khazamula Ngobeni Riperile. Khomixini ya madlanga va amukele leswaku vumbhoni bya Witness M byi ta nyikiwa exihundleni. Witness M u languteriwa ku nyika vumbhoni lebyi nga paluxaka ku tleketliwa ka swidzidziharisi hi swikepe kusuka eka matiko mambe. Vumbhoni bya yena ku tshembiwa leswaku swi nga endleka byi hehla vafambisi va matiko van'watipolitiki, minhlangano ya mathelorisi ni swigevenga eka bindzu ra swidzidziharisi. Yes, we've read the application and we are satisfied that it should be granted. But I propose that rather than go through all the paragraphs of the order, I should just grant an order that says the application is granted. I'm doing that because we usually have, in fact, it may be only from the last one. Others have followed the format of your order. So there's nothing wrong with the format of your order, nothing at all. But I want to grant an order that will even list at the end the people who are allowed to be at the fully in-camera hearing. So if you could just add something like that. And in fact, I think you can get a precedent from the last one that was done by Mr. Shaskalsin. Which one was it? N. It was K. Oh, we've not finalized that one. The one before, I think it was K. But anyway, you'll get a precedent for that, which also lists who should be in attendance from Mr. Shaskalsin. Thank you, Chair. Thank you. Chair. So all that I will do now will just be to say the application is granted. Khoto ya Joni yi humese nkandziyiso wa video lowu kombaka leswaku a kalanga ku nga va na nxungeto wa ku vutla vutomi bya n'wamabindzu wa le Northwest Brown Mokgotsi. Khoto yi boxe mhaka leyi hi nkarhi lowu Mokgotsi a tlhelele ekhoto namuntlha. Vhiki leri nga hela Mokgotsi u aleriwe bail ra vumbirhi laha khoto yi nga boxa leswaku u hava vumbhoni byo khomeka leswaku a ntshunxiwa hi bail. Magqweta ya Mokgotsi va vula leswaku va ta endla appeal eka swiboho hinkwaswo swa ku n'wi alela bail. Namuntlha khoto yi hundzisele nandzu wa yena eka n'hweti leyi taka leswaku magqweta yakwe va ta sungula ku lulamisela ntshamo wo tenga. Mokgotsi u hehliwa hi ku sweka kumbe ku khanda nxungeto wa vutomi bya yena eVosloorus. I can confirm that a CD was handed over to us and we can't wait to actually see what is contained on that particular CD containing the alleged video footage. Yes, I can confirm. Ndzawulo ya timali ta tiko va yimise tihakelo eka 69 wa timasipala tiko hinkwaro. Va ri xiboho lexi xi kongomisiwe eka ku lwisana na swiphiqo swa matirhiselo ya timali ni ku tsandzeka ku hakela tikhampani leti korhokelaka timasipala. Ndzawulo yi ri timasipala va ta kuma mali ntsena endzhaku ko sayina ntwanano wa ku komba hi laha va nga ta tirhisa kona mali leyi. Kasi masipala nkulu wa Nelson Mandela Bay eEastern Cape wu hlamarisiwe hikuva u vile xiphemu xa timasipala leti nga yimisiwa eka tihakelo. Ndzawulo ya nkwama wa tiko va vula leswaku xivangelo xo va khoma mali fanele ku ya eka timasipala va endlela leswaku timasipala ti sungula ku tirhisa mali hi ndlela ya vukheta to landzela vafambisela mabaseke ya swa timali. Beri 99 wa timasipala a ti khumbeka hambi sitano ndlayi ehansi ku ya eka 69. There are few categories of those who have got unfunded budgets, and maybe just to answer, what did we expect from those that had unfunded budgets? Essentially, in that case, what we expected was for the municipalities to say,
we commit that from now on we will not table an unfunded budget moving forward, whether it's adjustment, whether it's main budget. So it was just a commitment that we needed in that case. Ndzawulo va vula leswaku goza leri va nga ri teka ri nge kavanyeti vukorhokeri bya vaaki. As much as the transfers from national are below 200 billion for municipalities a year. But if you look at the budget of a municipality, when you include the revenue that they raise, I mean, in this previous financial year, they had a budget of around approximately 750 billion, yet we had transferred less than 200 billion to them. Ndzawulo ya nkwama wa tiko veri vutihlamuleri bya vona leswaku vatirhi va landzelela swipimelo leswi nga vekiwa swo fambisa timali ta timasipala hi ndlela leyi faneleke byi le mavokweni ya huvo ya timasipala. What's supposed to happen is those matters are supposed to be referred to a body called a disciplinary board, where they will investigate whether someone was intentional or they were negligent in the breach of the law. And then what is supposed to happen based on the recommendations and the findings, consequence management is supposed to be implemented by the municipal council based on the recommendations of the disciplinary board. Meyara wa doroba ra Joni Tata Morero u tshembise vaaki va Joni leswaku masipala wu ta fikelela swilaveko swa timali hinkwaswo leswi nga vekiwa leswi katsaka Rand Water, Eskom eka yona n'hweti yaleyi ya Mawuwani. From our side, we will fully comply with the process and provide necessary clarity. Our working relations with National Treasury is yielding the results. As we speak, we have received correspondence from National Treasury that confirmed that our city's 2026-2027 budget or annual budget is fully funded. Timasipala ti khumbekaka ti katsa Nelson Mandela Bay, Mangaung, doroba ra Joni, Mahikeng, Newcastle na tin'wana. Ndzawulo veri xiboho lexi va nga xi teka i ku tiyisisa ku timali ta timasipala ti tirhisiwa hi ndlela ya kahle. Khokta exifundzenikulu yi vula leswaku leswi kumiweke hi hofisi ya nkwama wa timali i ntiyiso, naswona timasipala leti khumbekaka ti ta tama ti byarha vutihlamuleri. Ndzawulo yi vula leswaku yi tiva ku onha loku nga ta va kona hikwalaho ka xiboho xa nkwama wa timali wa tiko eka timasipala ta tsevu leti khumbekaka exifundzenikulu. U tshemba leswaku ku cinca eka vulawuri swa laveka tanihi xitshunxo. I cannot blame National Treasury at all. My municipalities, 6 of them in my province, are actually at the center of responsibility in line with these findings. That does not say there's no negative impact on them, because not receiving your equitable share has a negative impact in that it may affect the payment of salaries. It may also impact negatively on the actual operations of the municipality. Khokta yiri kutani xitshunxo xa matirhiselo ya mali hi ndlela ya vusopfa eka timasipala tin'wana ku ve ntlhontlho lowu nga heriki. Some of my municipalities have unfunded budgets. They are owing Eskom large sums of money, close to R1 billion, some of them. The second factor is on irregular and wasteful expenditure. Mayor wa masipala nkulu wa Nelson Mandela Bay uri ku katsiwa ka masipala nkulu eka nxaxamelo wa timasipala leti nga ta kala ti nga nyikiwi mpimanyeto swa xinkarhana hi xikongomelo xo va tshinya ni ku va va sindzisiwa ku tirhisa mali kahle swi te tanihi xihlamariso eka yena. I don't think it's even going to happen, the actual withdrawal, because we did respond extensively to the issues raised by the minister with portfolio of evidence. And one would remember as well that on the 30th of April, there were policies that we have passed as council to try and make the system of managing unauthorized expenditure more tighter. Williams u kombise Nelson Mandela Bay tanihi yin'wana ya timasipala nkulu leti nga na mali yo tala ya tikontraka leti tshamaka ti pfuxeleriwa. Uri va le ku endleni ka nxaxamelo wa vavuyeriwa eka tikontraka ta muxaka lowu leswaku va ta va yimisa hinkwavo laha va nga ta thola vanyiki va vukorhokeri hi ku landza nawu ni hi ndlela ya kahle.
komiti ya palamende leyi vekaka tihlo eka timhaka ta xikaya yi korisele rendzo ra vona ra masiku mambirhi endzelekanini wa Beit Bridge eLimpopo. Komiti endzele eLimpopo endzhaku ka swivilelo swa mafambiselo yo vevuka la oloviselaka vahlampfa ku nghena laha tikweni handle ka maphepha. Komiti yi boxe leswaku va ta bumabumela leswaku ku engeteriwa mali ya vufambisi eka ndzilikano. Leswi hi nga swi vona laha swi endla ku hi tirha swinene as committee ya parliament hi tirhisana na Border Management Authority na ti-institute tin'wana ta le parliament hi ku laveka mali ku pfuna Border Management Authority ku ri kota ku thola vanhu hi kota ku thola ti-technologies na swin'wana leswi fanele va swi tirhisa ku va kota ku yisa ntirho wa vona mahlweni. Hina va parliament hi ta emaila interministerial team leyi rhangeriwaka hi Manana Kubai na other executive ku va hi nyika report tanihi ti-committee a parliament ka security cluster. So kusuka kwalaho hi ta swi tiva ku ri burisana njhani na report leyi va nga ta va yi presentile a parliament na hina hi kona ku kota ku endla ti-recommendation ta hina ku yi fambisa ku yini amahlweni. Hi tlhela hi mi amukela nakambe eka mahungu ya Xitsonga eka SABC 2. Namuntlha eka hungu ra nhlawulo wa timasipala hi langutisa eka nawumbisi wa ku sivela ku hangalasiwa ka mahungu ya vunwa na ku hambukisa vaaki eka maendlelo ya nhlawulo. Komixini ya nhlawulo va kombela vaaki ku angula eka tsala ra mpapfarhuto mayelana na matikhomelo ya vaaki na vayimela ku langwa xikan'we ni mahangalaselo ya vuxokoxoko. Tanihi ntolovelo hi na nkulukumba Donald Shingange kusuka eka komixini ya IEC. Nkulukumba Shingange ri perileni ku amukela eka mahungu ya Xitsonga. Inkomu na ku perisa vahlaleri hinkwavo ni ri madyambu lamanene. Mi nga hi hlamusela xana hi wihi nkoka wa nawumbisi lowu nga pfapfarhutiwa? Nkoka wa nawumbisi lowu nga pfapfarhutiwa i ku kondletela vaakatiko xikan'we na mavandla ya tipolotiki hambi ku ri va yimela ku langwa vo tiyimela leswaku va tisa mavonelo ya vona loko hi langutise timhaka to hangalasa mahungu yo hoxeka kumbe marungula lama ya nga hoxeka lama fambelanaka na timhaka ta nhlawulo etikweni. I yini swi nga endla ku sunguriwa nawumbisi lowu? Mi ta tsundzuka leswaku nkarhi na nkarhi ku va na mahungu kumbe marungula lama ma hoxekeke lawa hi vonaka vaakatiko kumbe xana vona mavandla ya tipolotiki va kumeka va ti enghenelerisa eka wona hi ku mahangalasa handle ka ku va ma kambisisa kumbe ku tiva ntiyiso ya wona leswi endlaka leswaku swi kumeka vanhu va kumeka va tiva kumbe va va na vuxokoxoko lebyi nga hoxeka ngopfungopfu loko swi ta eka timhaka ta mafambiselo ya minhlawulo ya tiko ra Afrika-Dzonga. Se vaakatiko va nga endla yini ku veka mavonelo ya vona nakona va fanele ku ya kwihi ku endla sweswo? Leswaku va kota ku va hi nyiketa mavonelo ya vona va nga nghena eka swihangalasamahungu swa hina hi ku hambanahambana ka swona. Va nga nghena eka website ya GCIS laha va nga ta kumaka mpfapfarhuto lowu kasi swibubumelo swa vona va nga swi rhumela eka D for Donald @elections.org.za. Hi to tlhela ni swi phinda nakambe va nga rhumela swibumabumelo swa vona eka naidu@elections.org.za leswaku hi ta kota ku va hi swi tekela enhlokweni. Nkulukumba Shingange hi khensi swinene nkarhi wa n'wina. Inkomu hi khensile ku dya hi ku engeta. Hi swona. Ndzawulo ya mimfumo ya miganga a Eastern Cape va vula leswaku mafu ya nkombo eka tingoma ta xifundzankulu lexiya a ya ta va ya papalatiwile. MEC wa ndzawulo Zolile Williams u hehla leswaku mafu lawa ya vange hi ku pfumala vutivi hi vabi va tingoma. MEC u tlhele a tivisa leswaku 18 wa vanhu va khomiwile mayelana na ku ba tingoma leti nga riki enawini. Dehydration is the cause. Secondly, stigmatization, where some of the initiates were not allowed to bring their chronic medication to the initiation school.
resulting in weaknesses and death immediately, which could not be mitigated. And so we have been making advocacy, messages. We've been educating young people from schools. We have addressed radio stations, advocating that if people can comply with the legislation. And adding to that, we've improved the system this year, that every initiate must be officially registered with a form that is not printable by anyone, that is received from us as the department working together with traditional leaders. These forms ensure that we know where the initiate is, who has circumcised the initiate, under which traditional leadership is that initiate. Khoto yi bumabumeli leswaku xigevenga lexi nga voniwa nandzu wa ku dlaya vanhu vanhungu emugangeni wa KwaZakhele eQeberha eEastern Cape a gwebiwa ku tshama ejele vutomi hinkwabyo. Mzwandile Mahambe Hlala u voniwe nandzu wa ku balesela vaaki hi nkarhi wa nkhuvo kumbe ntlangu hi 2023. Ku baleseriwa ka vunyingi bya vanhu va lova swi chavise vaaki loko a ri karhi a nyika xigwevo xo sungula. Vuchuchisi byi hlayela vugevenga lebyi byi nga onha hi kona. Mana wa n'wana wun'we eka nhungu wa lava nga dlawa u ri vutomi a byi nge fani. Yasekhaya wasibulala, usibulele usigqibile. Yaba kuhlungu inhliziyo yethu. Nangoku elinxeba lisampompoza enhliziyweni yethu. Mindyangu yi ri khoto yi fanele ku nyika xigwevo xa le henhla lexi fambisanaka na ku lahlekeriwa ka vona. Ifamily ayingekho imbuyisa uNandipha. Nokuba ungahlali liphini ixesha, kodwa ubulungisa inceba ijustice mayisebenze. Ayinambuyisa uNandipha, kodwa ukuze sixole nabantwana bakaNandipha baxole, ijustice mayenze inceba. Mfumo wu ri mihlaselo leyi a yi kunguhatiwile. Mahambe Hlala a nga vanga na ntwelavusiwana, naswona wa ha kaneta leswaku u na xandla eka ku dlaya. Hi le tlhelo gqweta ra yena ri kombele khoto leswaku yi tekela enhlokweni leswaku a nge se tshama a voniwa milandzu. Accused was found guilty on 2 photo parades and a confession. So one must respect the judge's ruling on that. But he's saying that's wrong and he's going to follow further court process. Mfumo wu vula leswaku hikwalaho ka swiendlo swa tihanyi, muavanyisi u fanele ku nyika xigwevo xa le henhla. Muavanyisi u ta nyika xigwevo hi Ravumune. Randi yi vevukile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo wa dolara i 16 rand 44 cents, pondo i 21 rand 96 cents, euro i 18 rand 75 cents, kasi pula ya Botswana i 1 rand 14 cents. Minkavelo eka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $4,035 hi ounce, platinum i $1,575 hi ounce, nxavo wa oyili mbisi i $79.63 hi mphongolo. Mahungu ya namuntlha ya gimeta kwala endzhaku ka mavhengele ti akeni Mkhalani u yisa emahlweni ni maxelo. Riperile. Inkomo Khazamula riperile a langutise leswaku madyambu ya namuntlha maxelo ya tshamiseke ku yini loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Eastern Cape, kasi na kwala Western Cape kona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona yi kha yi ri kwala ka 30 wa tiphesente, kasi loko langutisa kwala Western Cape kasi na kwala Eastern Cape kona moya wo titimela u ta va kha ya emahlweni. A langutise leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini mundzuku, kasi loko langutisa mundzuku nakona mpfula yi ta va yi kha ya emahlweni yi gonya yi fika kwala xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal, kasi loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Limpopo kona ku langutele maxelo la nga ta va ku tshamisekile. A langutise leswaku maxelo ya tshamiseke
ku yini loko langutisa ka la xifundzenikulu xa Gauteng kasi kona ku languteliwe maxelo la nga ta va kha ku titimela ka tindhawu tin'wana Pretoria 22 kasi Johannesburg yona ta va kha famba ka 20 Springs yona ta va ri kwala ka 20 wa ti-degrees langutisa ka la xifundzenikulu xa Limpopo kona ku languteliwe maxelo la nga ta va kha ku kufumela ka tindhawu to tala loko langutisa kwala Musina 26 Thohoyandou 25 kasi loko langutisa Giyani Malamulele Maphata Blinkwater Dzumeri kasi na kwala ka Bungeni nakona ku ta va kha ku kufumela loko langutisa dorobeni ra Polokwane ku ta va kha kufumela na kwala Phalaborwa kasi loko langutisa xifundzenikulu xa Mpumalanga kasi nakona ku languteliwe maxelo nga ta va kha ku kufumela Skukuza Mbombela 22 kasi loko langutisa kwala eMalahleni nakona ku ta va kha ku ri kwala ka 21 wa ti-degrees loko langutisa xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal nakona ku languteliwe maxelo la nga ta va kha ku kufumela ka tindhawu tin'wana kambe ku ri na timpfula Richards Bay 23 dorobeni ra Durban kona yi ta va kha famba ka 23 kasi loko langutisa kwala Pietermaritzburg nakona yi ta va kha ri 20 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Eastern Cape kona ku languteliwe maxelo la nga ta va kha ku titimela Mthatha kasi nakwala Gqeberha nakona ku ta va kha ku titimela yi famba ka 17 wa ti-degrees kasi loko langutisa xifundzenikulu xa Western Cape nakona ku languteliwe maxelo la nga ta va kha ku titimela George Mossel Bay 15 kasi loko langutisa kwala dorobeni ra Cape Town nakona ku ta va kha ku titimela yi famba ka 16 wa ti-degrees loko langutisa kwala Northern Cape kasi nakona ku languteliwe maxelo la nga ta va kha ku titimela loko langutisa kwala Springbok 22 kasi Kuruman 21 Uppington yona yi ta va kha yi kufumela yi famba ka 25 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Free State nakona ku languteliwe maxelo la nga ta va kha ku titimela nampundzu kambe na nhlekani ku ta va kha ku kufumela Welkom 20 Bloemfontein nakona ku ta va kha famba ka 20 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala Northwest nakona ku languteliwe maxelo la nga ta va kha ku kufumela ka tindhawu tin'wana loko langutisa kwala Rustenburg kona yi ta va kha famba ka 22 kasi Mahikeng yona yi ta va kha famba ka 21 kasi loko la Tusker kona ku ta va kha famba 22 wa ti-degrees kasi la ku ri maxelo na mina Ntombi ya ka Mkhalani Riperile.